Amakuru ngiye kukugezaho uno munsi ari muri buno buryo. Ndaza guhera ku makuru y'umusaza basanze mu mugozi arimo ariyahura, aho uyu musaza yakoresheje ibinini ndetse akaza guhita ashiramo umwuka. Mu mujyi wa Kigali bafashe umusore w'imyaka 24 y'amavuko arimo aragerageza kwiyahura akoresheje ibinini byica imbeba ndetse arimo arakoresha n'umuneke. Bivuze ngo yaragiye gukoresha ikinini cyica imbeba ndetse avanze n'umuneke, bikavuga ko ari stress ndetse na depression yo kubura ibyo akora, ibyarya ndetse no kwibaza uko azaba bayeho. Bikavuga ko ari byo byabaye intandaro n'imva n'imvano yo kuba yakwiyambura ubuzima akaba yahasiga ubuzima. Ndaza komeza amakuru mu karere ka Muhanga, aho imodoka yo mu bwoko bwa Coaster ifite plaque RA 312X yakoze impanuka ikomeye igonga uwari utwaye igare imusiga ari intere. Ayo yose ni amakuru ngiye kukugezaho kuri no YouTube channel. Kanda buto yanditseho subscribe ukandi no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 28 ku yandi 28. Nge mugiye kubana ahangaha nitwa Mucyo, ndetse YouTube channel yo ni Kidasamura. Akanda subscribe rero bijye bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho buri munsi mu buryo burambuye. Rero reka amakuru nyahere kuri ibyo byabaye mere ku rusengero rw'Abadivatiste. Urusengero rw'Abadivatiste b'umunsi wa karindwi muri karere ka Murambi rwagurishijwe ndetse abayoboke b'urwo rusengero batabizi. Urusengero rwariwe na pasiteri n'abandi bafatanyije kuyobora ndetse no gukorera umurimo w'Imana, aho bafashe urusengero bakarugurisha. Bigibi bikavugwa ko ari ukwigaragambya ndetse no guhemukira abaturage kubera ko runo rusengero rwubatswe n'abaturage. Uru rusengero rwafunzwe ubwo leta yafungaga insengero zitujuje ibisabwa, nuko rero rugurishwa umushoramari ugiye kubakamwo akabari ndetse n'amaloji yo kuraramwo. Bivuze ngo rwari urusengero rugiye guhinduka aho gucumbikirwa. Mu nkuru irambuye iragira ati urusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwa Murambi rwagurishijwe abayoboke batabizi. Urusengero rwagurishijwe nyuma y'uko leta ifunze kubera ibyo rutari rwujuje. Abayoboke b'itorero bavuga ko ari bo barwiyubakiye ndetse banahawe inkunga n'umuturage wabahaye ubwo butaka bwo kubakaho urwo rusengero. Urusengero rwaguzwe n'umushoramari ugiye guciramo amacumbi ndetse n'akabari. Mu karere ka Kayonza ndetse mu murenge wa Karange, imbere y'urusengero nanone rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi Adventist Seventh Days, habereye impanuka y'imodoka y'uruganda rwa Meru igonze umumotari wari uhetse umugore n'umwana. Uwo mugore ahita hapfa ahasiga ubuzima, umwana we ajyanwa kwa muganga yahindutse intere. Bikaba rero byabaye ngombwa ko uwo mwana ahita ajyanwa kwitabwaho mu gihe nyina yahise ajyanwa muri morgue. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko uruhushya rwari rwarahawe Inzozi Lotto Courses Limited rwo gukoresha tombora y'igihugu rwahagaritswe kubera kutubahiriza inshingano z'ibikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko y'amabwiriza agenga umukino w'amahirwe. RDB kandi bitangaje binyujije mu itangazo yasohoye kuwa 2 Nzeri 2025, aho yagize ati guhera ubu Inzozi Lotto ntiyemerewe gukoreshwa tombora mu Rwanda. U Rwanda kandi rufite intego yo kuba mu mwaka wa 2029 ruzaba rwihagije mu biribwa ku kigero c'100% mu cyerekezo cya 2050. Intego y'u Rwanda rwihaye ngo nuko abanyarwanda bose baza bafite imibereho myiza n'ubuzima buzira umuze kandi ku bukene buzaba bwaragabanutse burundu, bikazagirwamo uruhare n'urwego rw'ubuhinzi. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yabigivuze mu kiganiro yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi kuri uyu wa kane, aho yavuze ko ikigero cyo kwihaza mu biribwa bubu kiri kugera kuri 79.6% mu mwaka wa 2024 kigaragara ku ijana 2029. Ngayo nguko ni nahangangiye gusubikira aya makuru. Reka nkubwire ngo kanda subscribe kandi no kunzogera biza bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu. Bivuze ko mu mujyi wa Kigali hariya muri Nyarugenge bafashe umusore w'imyaka 24 arimo aragerageza kwiyahura akoresheje ibinini byica imbeba ndetse anakoresheje
umuneke ubwo yarimo arya umuneke, biza kurangira rero ahise afatwa mbere y'uko abinywa ngo bimukuremo ubuzima. Hano nsubikiye rero, Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima.